Atinya kanong plano yang Angeles City Mayoral candidate John Lasatin dikil king issue ning controversial pisasabyan king environmental fee. Ay ni report. Libutad ding kampanya king alalan, Meki Bache 1st District Congressman at Mayoral Candidate Carmelo John Lazatin II kareng batikos, partikular na king pisabyan king environmental fee. Agpang kan Lazatin, eya pa kanu makakimot bilang mayor uling eya pa manungkulan king amanwang posisyon. Bilang po representante nyo sa Primero Distrito, meron naman makatotohanan silang sinasabi na wala pa po akong ginawa bilang mayor ninyo. Totoo po yun. Dahil hindi pa po ako ang inyong mayor. Mamasala na mo namang Lazatin na pakiramdamaning sa hingsing dareng memalen, dikil king environmental fee at salukuyan niya iting-ating paralan. Pepasyag ng Lazatin na makasadyayang ipatupad ng epektibo at legal at takbang bang apakibatan ng issue sakaling mihalal bilang alkaldi. Kabilang kareng kayang kapag nasaning pamanutok king sustainability at kalinisan king syudad. Manalakaran niya Lazatin na ing pamakirandam kareng tao ing pundasyon king gustong pamangobyerno. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.